Betindzaba abakavunyelwa ukuthi bathwebule ngekhatsi enkantolo ngesikhatsi indvodza leneminyaka lengu-49 ivela kule nkantolo kute kufaka sicelo sebheyili njengoba ibukene nemacala ekudlwengula. Umbuso uvete kutsi lo msolwa akanganikwa ibheyili kwatise kutsi licala labukene nalo limatima kakhulu. Akakayitholi ibheyili. Ngijabulile ngoba mangisuka ekhaya mntwanami uthe umama lo muntu angathola ibheyili ngiyodibulala. Nyalo mntwanami ngiyacabanga nasesikoleni sewutoconcentrate kahle, utofundza kahle noma hamba endleleni akanosaba ukuthi mhlambe ngitohlangana nalomuntu loyana. Unelithemba ukuthi lo msolwa angatfolakala anelicala utawugwetjwa sikhatsi lesidze abhadla ejele. Nalichubeka licala ngifuna bamgwebe angabuye afele ejele. Angu-376 emalunga emphakatsi lasayine sigcebhezane nobe i-petition yekuthi lo msolwa angakhululwa ngebheyili. Basemukele-ke sincumo senkantolo. Lo muntu lo uyingoti emphakatsini. Thine bomake bala eHazyview lesiphilako sinebantfwana. Simbona ayingoti kithi sonke nasebantfaneni bethu bonke. Lelicala litawubuyela enkantolo mhla titine enyangeni yeLweti kulomnyaka. Etindzabeni tetfu ku-Channel 163 lotiletselwa i-Newsroom Africa, ngingumweli Masilela eMasoyi, eMpumalanga.